السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فكان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Pujian pagsarang syukur pa Allah Subhanahu wa taala. Amin Tuhan keingatan kekilahan sin kita ni muslimun, iban sin bukun muslimin, wairun daruga ing daganan iban hagsuan sin katan para kala wat malengkan mahasud si matinggi Allah Subhanahu wa taala. Sibuk den para kala kakuyagan wairun daruga ing pujian bat malengkan Allah Subhanahu wa taala. Labi luba aramala, labi luba bala, pertandasan dengan Allah Subhanahu wa taala wairu untangkisan wat malengkan dagan mu pa Allah Subhanahu wa taala. Sibuk den kudanan gin hawabaran atawakan kauman atawakan haun binaibayan bang bukun Allah Subhanahu wa taala in matali mu wairu unduga ing maka dihil amin makarihil kauyayaan atawakan makarihil kalapasan
atau bahkan nagpaturun sin parakala unu-unu pertandasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sain parakala ini mga palangguan ha kami Islam. In mahasud si matinggi Allah Subhanahu wa taala. Diak niya kita ni magmabuka kanya sin sabunal pagmabuka. Haamin ha supaya mahinang sin kita ni pamintangan unu-unin magjatu para tungun sin Allah Subhanahu wa taala katu tani. Biana sin 5 baikan adlaw. Aminin kita ni kataan di halom sin kauman sin kita ni. Amuin piaratungan sin Allah Subhanahu wa taala pertandasan. Sain parakala pertandasan ayo mo blamein Allah Subhanahu wa taala. Long min ini ring Allah Subhanahu wa taala. In Allah Subhanahu wa taala pia panjarin yakatu taniu in dunya. Amuin kita niu in nagdul baya den duun. Halom sin gumi. Amuin deng naman harin lupaan ni ragan paragat niya. Bukun parakala sin Allah Subhanahu wa taala nang juljana ikannya. Bat malaikan pia panjari sin Allah Subhanahu wa taala katu tanin dunya wa sakhkharaha lana. Iman sin pia pag-serve sin Allah Subhanahu wa taala katu tanin dunya. Amuin pukutun min kaista-istaan halaud di da kaulangun sin malaikat. Wayron day sab malaikat tumurun ayaw kamu magkawa sinista sibi-sibi atawa kanin nakalandun lagbo. Damikyan pagin lupaan. Wayron day sab tumurun malaikat iyanun sin Allah taala kadto ko bay tay hikwan niyo nin ayaw kamu magpugtul deng ha mga kakahuy-kahuyan atawa ayaw niyo lubuhain kabudburan. Atawa kan ayaw niyo saggay ingkatan sin lalabayan sin tubig long sin Allah Subhanahu wa taala zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhinqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. In Allah Subhanahu wa taala bendaan niya sadya kita ni yanin dunya pe panjariku kani sabang hatungod hiuli mo pa Allah Subhanahu wa taala sinang paratung sinamin parakala yaun naam dengan Allah Subhanahu wa taala pagbaya sen sababan ikaw sain sababan kita niyo sain sababan arakala wala kita niyo miya kadeng ha unu-unu indeng ha mga taritiban sibu daring ha taritiban sin kauman atau taritiban sin ini magdaigbay atau taritiban sin parintah atau reng ha parintain para sababan hati ni reng ha manusia akatan long sin Allah Subhanahu wa taala zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas timam palong ning kajuljanaan deng naman hatem babaw sin gumidagan paragat niya in parakala yan bima kasabat aydin nas in parakala yan long niya deng haununin nagjatu nahin ang sin 5 nila hikad tumu kyudan kita niyo sin aramala sin 5 bayaun long mureng hasabab sin biyay biyaun arakala bukun sabab mo sabab sin taiban arakala bukun sabab sin bay mo sabab sin bay sin kay deng ansipak arakala bukun sabab sin amin rakyat arakala sabab sin parinta uno nagdayaw sin karandanan sekali imang katindahan dagan sin tubig katan pabay sin tao in wayrun niya unhati niya amin nag muhut-muhutin parinta sin maginang uninda lalabayan daragan sin tubig sekali ragan sin tubig pakabayan sin tao nalap na sin kita niyo katan am pakita niyo imian in iniring ha Allah taala naam deng ha Allah taala in pagbaya deng ha Allah Subhanahu wa taala in pagtugot sa in parsababan ikaw siya kita niyo kamu sila iban sin hisyunin halom sin dunya deng ha mga manusia long sin Allah Subhanahu wa taala timampalin parakala kajuljanaan deng ha babaw sin gumidagan parakat deng ha sabab sin 5 sin manusia dagan parakat damikyan matarang mahunit na hindi mga magbingit na kakidkiran sab sin mayroon na agun makawaista arakala deng ha sab sin pagpukot atau pagtimbak atau pagsudyum atau unupen katan sin amin mayroon siya miya kadaunin taritiban sinunin hikarayo deng naman ha amin nizam amin parakala unin biutang undang-undangan sin parintah iban sin kauman iban sin isyupen amin magparayo sin hulaan niya mga palanggon ha kami Islam in maksud sin kabtangan sin kami bang amin hiblame na to pa Allah Subhanahu wa taala sin nagpaturun sin parakala ini naam deng kabayaan niya sabi ng parakala irada kauniya kabayaan sin Allah Subhanahu wa taala magjatuha dunya kabayaan niya kabayaan sin Allah Subhanahu wa taala sa bukunnya karidaan ingkatan majuljana kabayaan niya mayta hasupaya maawon pamintangan katu taniyo bangbat sabab kita niyon kyuddan in muslimun harugaing hula maka pamintang atau kanin taurugaing harugaing hula maka pamintang in nagjatuha hula na to arakala mahinang nila pamintangan in wayrun nakahinang biya ini biya undaragan sin tubig atawa wayrun naka ini depend sin unin biya ini hikarayaw sin hula
atau akan taritiban sin kabayan, atau taritiban sin karandanan, atau paghinang lalabayan daragan sin tubig, atau ununaka deng naman harakat pagin lupaan, in para kalin mahinang pamintangan. Sa amin hiuwi na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya nagpaturun, bukon kabayaan sin Allah ta'ala, bukon niya karida ni majuljana kita niyo kata. Bang sadya depenan sin Allah subhanahu wa ta'ala, agaman niya, wairun masjid surun tubig, way. Bang depenan sin Allah Ta'ala in muslimun, wayron hambuk dengan muslimin majuljana. Bang depenan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga Quran, amin nagkabasa sin tubig, makajari. Makajari. Sa ini pamintangan katu tanyo katan. In subaydi in tiap-tiap muslim, paunun niya in amin pagyanun wiqaya. Paunun niya in amin hati niya pag-ayad iban paghali deng hakatan unun parakala deng hatiap-tiap siulakan deng katu taniu dagan pakauman hay sin nagtaumaas iban hisiu penyaun amin tabang sin nagtaumaas dagan pahula iban dagan pahambuk amin hula dakula biasin longta sa pantun Pilipin iban sin kaibanan hula ini aun taritiban niya in Allah subhanahu wa ta'ala dihilan niya kita niyo pamintangan iban sin maka natu hati niya lesson long sin bahasa pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in langit iban sin dunya siabut niya fi sittati ayyam halom da sin unum adlaw pia panjari ni ingkatan sin unin hata sin langit iban luun niya iban sin gumi iban sin luun niya ya Rabbi nagpalugay ka unum adlaw sin imian kau idha arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun nagpalugay in Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapanjari, sin pitong lapis langit, iban sin gumi, halam sin unum adlaw, may talimu kay unum adlaw, sin makajari niya iyanun kun, fayakunu, makajari niya iyanun aun kau, uus maaun na siya, makajari, long sin ulama, hinduan kita niyo sin Allah ta'ala, sin parakala, sin dagan, sin kabuhi mo, habiya din yung pagtaritib, biya sin pagtaritib sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin dagan, sin kapapanjari niya. Naubos ng katad na plano, pagyan sin Allah Ta'ala, kun maaunin maun, sambila susungon, aun pain maun. Halom sinunum adlaw bukun di kakausan sin Allah Ta'ala, paunun saruun doon, sakit jap mata. Sa in pagtaritib sin parakala, dagan kaboy sin Muslim, iban sin hisiyun nagtaumas ang kauman, iban sin dagan hikarayo, iban sin development, hinduan kita ni sin agama na to, arakala din katu tanin wala na kaamo, arakala rin katu tanin wala miya kadaunin pamando sin agama Islam, arakala rin katu tanin parakala, najuljana in gumi iban sin lagat, deng hasab sin uno-uno nagjatu, deng halima kakahinang sin lima sin kita niyo, ayaw hiuli, atawa hiui, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Taymaon sin kita niyo, in Allah subhanahu wa ta'ala, sin tagkabayaan magjatu, sa in parsawaban deng halima sin kita niyo. Mga palanggo na agama Islam, in tubig ni'mat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nalawa in tubig, azab. Bang dimatungil ni El Niño, pag yan, sin bahasa nila, azab. Dagan sin manusia, pakain binebayan, maghakot sin galon niya. Aun kauman, di, haula na to ini. Po, maghalgain hambok galon niya tubig, kay man pilak. Maghalga inhang kagalon tubig kay man pilak. Sambil longsing kataw tayo manghuran, magpamunglaw silhang kagayong da. Mamaygo na aragat, pagsakat pataas, misan ni magsabon, ako di makasabon, makabusog tubig, hang kagayong mamarahina. May ta, sabab sin halga sin tubig, ako di kakausan sin taubihon. Bang nalawa in tubig, adab. Bang timao din tubig, adab. Adab hamano siya. Mga palanggo na kami Islam. Wairun uno parakala. Amin biha ini piyajatu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakabayaan niya dengha sabab na to. Buat malaingkan makawa sin kita ni pamintangan. Dagan sin kabuhi sin kita ni. Iban sin paghula-hula. Iban sin pamaybay. Iban sin taritiban. Sin hahula. Iban sin hikarayaw. Sin mahadjana katan wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya bihantang sinambuk kauman amin dihil katu tanyu sin Allah subhanahu wa ta'ala example supaya makawa pamintangan long ni hambuk kauman kanat aminatan mutmainnah aminin kaunan sin kauman niya long sin ulama hayaman hazaman waifen Islam siabut sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Nabi sallallahu alaihi wasallam in kahalan sinambuk kauman pia sambu sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhianan hamung haya iban sin amin dayaw parasan hadang hayang muhaddal in kabuhianan sin manusia kanat aminatan mutmainnah in kaunan sinambuk kauman niyo marayaw in kabuhianan sin tao iban sin sannang iban hayang muhaddal kabu iban sin ini dagan madtumani sin amin rizki nila ring Allah subhanahu wa ta'ala ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin long sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil pagparatungon sin Allah subhanahu wa ta'ala rizki maun pa kauman nila yaon deng hapidyo sin kauman sambil long sin ulama amin in panghianom nila kabun hataon sin bunga rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala hamung haya dayaw sin amin pamunga sin bungang kahoy nila amin baba ilang niya magbutang basket haun niya ampas siya manaw halawom sin kabun niyaon gumawa siya ring halawom sin kabun mahipo sin mga prutas tanak sa jaring haamin inipun kahoy at awakan bungang kahoy tanak saja sin bungang kahoy mahipo siya hari magpuso hari magdag hawayron pa waktu sin pag-harvest biad diin na bangin parakala amin kay banan ha-harvest on sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila indayaw sin parasahan nila salong sin Allah subhanahu wa ta'ala fakafarat bi an'amillah nagkufur ha ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala unim ma'na sin pagkufur mula-mula wala tiyunay in haq sin amuin bungang kahoy ha harveston rizki dil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala taga syara sadakkan iban sin sasakatan iban sin dayaw pangaddatan magpanukbal tukbal mangdili papang daigbay sambil dengha mga nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala aun dengha mga tauyaman siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kahalan nila amin konsum dakuman magharvest sin panghianom sakali nag-ison sin dumyaon long niya subay wayroon makaingat makahati makahiwong hakas dengha mga pangdaigbay sining konsum magharvest kita niyo subay wayron dumatong madtulong niya kimita mamisita atau kan mangayo misan hang tingi atau kan hang sulag dengha mga amin panghianom harveston sin sila sin konsum nag-ison sin domin wayron deng kanilen mamayta dengha pangdaigbay kalawlahasan sila sadya magharvest hati ilaw niya patahirang ang bin nagbista sin maharvest nagbista sin mauntong nagbista sin amin katan sa amin hati niya mahasil nila ring mga arta amin harveston sin konsum pagga nakalamod deng ha mga piyag-isunan in pagkufur hani matsintuhan di manukbal tukbal deng ha sadak kaiban sin uno-uno deng ha mga karayawan papang daigbay liapnas sin Allah subhanahu wa ta'ala kabun siunog liapnas siunog sin Allah subhanahu wa ta'ala pagdatong nila sin konsum bulat may na at wayron pa mustak mata suga pagkita nila sin tempat nalapnas katan long niya maray nalawong kita niyo bukon amuinin tempat kariun na to in tempat kariun na to long niya amuinin bungang kahoy niya biha ini amin long niya magpuso dakuman kanta haadlaw ini ay ikaw in Allah subhanahu wa ta'ala ri ka paglibunan in Allah subhanahu wa ta'ala ri siya mabaya hamano siya di magsyukur ha ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab
Asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ni kataan dengan unin nikmat. Hianuk gara sin Allah subhanahu wa ta'ala katu. Hambuk pilak parwa pilak pamataud pamilyon. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabut niya katu taniyo. Latus'alunna yawma idhin anin na'im. Ay latus'alunna yawma idhin an syukrin na'im. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin mga nikmat yanuk harakan yu sin Allah subhanahu wa ta'ala bang iyunun yu iban biyaddin kamu nagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakafarat bian'umillah. In mga tao ini nagkufur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala laung sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawf. Ampasila syu'lugan sin Allah subhanahu wa ta'ala biak kari tamungun atau akan pemaju atau akan baju pagin nawabaran nila nakananam sila bukun nanam parasaan sin baju siulog buat malengkan in kiananaman sigpit iban sin uhaw hapdi iban sin hanggaw buga damag sabab sin piajatu sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila nalapnas nalawa nasunog atau akan unin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala dengha amin rizki nikmat sin Allah ta'ala ril kanila sibuk dan piara tungan baha sibuk dan piara tungan hati niya sunog nalap na sin nikmat long sin Allah subhanahu wa ta'ala bima kanu yasna'un in para kala ayat tudeng hasabab sin kakahinang nila sibuk dan nagjatuha kauman di nakakatu atau hagwa alun panjang long sin malayu daing halaud maka iyan kau uhi na wairun na sabab deng katu deng halimanatu wairun na sabab deng halimanatu innama gangi kita nulalabayan tubig wairun na bud liubusin kita niyo wairun na kakahuy-kahuyan amin kiutul sin kita niyo supaya maun pen tubig biyaun deng harakat di matung uning sabab niya daing dah sabab sin lima niyo uno in pagkufur niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala arakala deng hakakahinang sin kakufuran kasyirikan arakala deng hinang wala imamu arakala naghinang kau syara deng hasyara bukun syara sin Allah ta'ala uspamu piarag bus ibadat hinang mu iban singuran kau sin tau deng hinang wala imamu am panaglami-lamin kataan sin paglami-lami bau-bau agama sakali bukun hati agama man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisyuin himinang sin kakahinang bagu bukun hasyara namu wala namu piang daakan iban wala namu labi-labi na hinang in hinang niya yan hibalik ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hibalik kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala maraw sadya manghadlaw akhirat bang hibalik kay min tumbas di hadunya arakala malapnas na isab kita niyo katan sin alun deng halaud biya sin nagjatu ha mga nagjatu iban sin kiyasaku pan sin dua mata sin kita niyo iban sin pagkarunguan sin tainga sin kita niyo deng haadab piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggon hagam Islam in manusia labi luwa muslim supaya tetap pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala iban jagahanin kakahinang niya imamu iban lumayu siya wala imamu in ini para kala supaya kita magada sunnat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا واغفر ذنوب آبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا اعتدلوا
الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.